Thokozani bogogo nomkhulu igama ngovusi Mabunda. Umhla Mabunda umuhla waqala umuntu ebheka bonke abamcala egojana lamanzi uvusimuzi kaNgomayeza uvusimuzi ovusa imizi yamadoda namhlanje zovusa wakho umuzi. Bafethu ngifuna sikhulume ngalesibambelelo lesi esithinta ama-spams noma esithinta ucansi. Uzokhumbula ukuthi kuyenze ukuthi umuntu mawulala mhlawumbe ulale ngecondom wena mhlawumbe indoda wena bese awubi careful ngecondom ngoba mina ngibelievela ukuthi kahle kahle yabona mawulala mawuyindoda asithi mhlawumbe usebenzisa icondom uyindoda noma umfazi noma asithi nje kusetshenziswa icondom lapho kulo budlelwano noma kulo cansi wenu yenza sure ukuthi le condom uyayithatha uhamba nayo uyilahle wena uyayizwa leyo yenza sure ukuthi le condom uyayithatha uyilahle wena la ulahla khona or ilahle uwenze ubuka ukuthi iyalahleka if uyayiflash if ulahlela yenza sure ngoba uzothola ukuthi soyagaxa uzothola ukuthi soyabanjwa ubanjwa wena ngendlela yesibambelelo ngale condom yakho la kusho ukuthi mengithi ngihlolela umuntu uthola ukuthi lo muntu lona unenkinga yokuthi no man wena kahle kahle wena wabanjwa wena wabanjwa ngomuntu athisha imkhulu manje angikhoni ukwenza nazi lo muntu noma ngithi ngiyafuna ukuphuma kuya ngikhona ukuphuma kuye lo muntu yazi noma ngithi mhlambe sengithola umuntu ma uvela ngibambe manje uvela asho nje ukuthi hey mkhulu uvela asho nje ukuthi awuhlukana nale ntombi zakho lezo ngivele ngihlukane naye umuntu mina maye masicheka sidaye man ene manje bese abe nalento uthi yazi mkhulu njalo mina shuthi nanoma ngathi lo uthi ngikwatile kodwa ngizibona sengimfonela ngizibona mina mhlambe sekuyimi engimfuna ngabo 2 ebusuku sesikhuluma naye yabo manini uthola ukuthi mhlamba akekho umuntu engimcabangayo ngocansi njalo mina ngachanyelwa ngicabanga yena into ezinjalo manje nemali emkhulu iphelela kuye iphelela nje ezandleni zakhe ngiyasebenza kodwa imali yamphelela kuye bese ngiyamtshela ngithi imfu phela ibambelelo ziyaziwa la ekhaya manje wena kahle inkinga oye waba nayo wena wabanjwa ngokucansi wena udlisiwe kodwa awudliswanga orally like ukuthi ufakele udle ugwinye hlafuna ugwinye cha wena wadliswa ngaphansi wadliswa ngenzansi manje wena kusho ukuthi unokuba careless ngama condom noma mhlawumbe angazi ke kodwa ngendlela wena wadliswa nje vele ngaphansi. So manje ke nami bafethu ngithi mina mangixwayise ngixwayise nina bafethu nina ama out ukuthi cha manje aniboba careful maziza kuma condom manisebenzisa ama condom yenza short condom yakho iphelele ezandleni zakhe iphelela kuwe ilahle la ulahla khona ungathi ngoba naku soqedile mhlambe naku uyahamba uye ekhaya awufuni mhlambe ukuthi uzoze uyikhohlwe ilibale ephaketheni noma bafethu ma usebenzisa icondom yenza short nanoma ungayiflash wena noma ungayilahla isigangeni ilahle wena wenza sure ukuthi ayilahla ngoba uzothola ukuthi le condom leyo abantu beza kithi abantu nabafana nami sobeseke thina siyayenza leyo nto leyo ngoba vele kahle nathi umsebenzi wethu yiko nje ukusiza abantu nomuntu mase kafikile uzokutshela amanga ngathi imkhulu umfuna ubamba umuntu wami uyangijolela nama ikinto engizoyenza vele ngoba nguvusa uvusa imizi yamadoda so manje kusho ukuthi nawe ibani careful naso sibambelelo siyasenza so naleso sibambelelo leso se-condom sibambelelo sama-spams socansi siyasenza ngiyasenza kwamina mawusifuna uze nje uzokwenzela nanoma mhlambe umuntu wesifazana ngoba wena umuntu wesifazane i-problem yenu ukuthi niyayenza lento niyenze wena lento uyenze ngecondom or niyenza ngecondom bese nisebenzisa ithawula noma nisebenzisa ithishu niyasula yayizwa le nto le usebenzisa ithishu noma usebenzisa ithawula uyasula ke sengicedile senisula nje lokungcola lo nama-spams nana thatha ithawula ushiye lapho kibo umfana orushiye lapho nje emfaneni nje ulishiye nje kwa awunaki wena lento lena bayayithatha abafana sisitshodo ngicela uze nento le maniceda ukulala bese makaceda ukusula
uze nayo lana kimi leyo nto le thina siyokhatha nje lapha into esifuna sifuna netjela asule khona ngoba nanoma ngawoma ukuthi makomile ikole liyabonakala ene imagi yaba khona ene bese kuyacina nyana so ngathi kuyacina akuthambi nje ithawula alithambi njengethawula elingathintwanga liyabonakala nje ukuthi okay nansi into ekhona la sifuna yona leyo nto ekhona le bese sayithatha ke thina sithi thatha lento le niyohamba uyigubhela endaweni ethile sihlanganise nomuthi so sikhona sibambelelo leso mawusifuna sikhona and futhi nawo mangabe mhlambe sebakubambile so banjiwe ke Aisha ungasondela ke nawo mangabe ufuna sihlwele ecala akuna problem 200 ukhona keep 200 mangabe wena ufuna leso sibambelelo leso sizosenza thina sibambelelo leso uhambe uyobamba nje umuntu wakho ngoba vele kahle kahle into ekhona le hayi ukuthi mina ngiyazisusela yona phansi noma sicala phansi lento yinto ekhona vele nje lento yesibambelelo so manje la ngifuna ukukhuluma ngesibambelelo socansi sibambelelo awufaki lutho ngaphansi awushwamdeli lutho ukuthi ngoba umunye umuntu uzothi emkhulu manje phela lo muntu lo uyaboniswa uzoyibona lo muntu le ngeke ayibone bafu nawe mhlambe gogo uzothi hayi umkhulu yazi umkhulu ucareful too much unokusho athi niyadlisana le ayibonakala ene futhi ayinabo ke ubungozi ene as long as isase la ikhona khona but ke okubalekile bafethe kancwayisa ngawo ukuthi uma wazi ukuthi ugangile ngendaba yesibambelelo umntana abantu umphathe kahle because it's not simple ukuthi ayithole ukuthi wena umenzeni unless mangabe seyihamba isikhathi sithi lokhu uyabona impawu man kunezimpawu ukuthi manje ngathi man ukhona into ekhona ngoba lo muntu lona uyangijolela kodwa mangiyambamba kodwa ngiyahluleka ukuhlukana naye siyaxabana akwade kwata yena cala bese ke nje exolise mina kubeni kube uye one mina yabona injalo sibambelelo sinjalo ke bafethu kodwa sifuna ukuthi mengaba ufuna ukubanjwa wena owenzile leyo nto leziphathe kahle umphathe kahle nomntana abantu nithandane kahle angithi nawe uza ngoba ufuna okuthile mangabe ufuna imali it's fine so kwenzela into yemali akuna problem ukuthi akuphe yona akuphi imali mengabe ufuna uthando yebo makakuphi uthando but ungathi masothola uthando bese ke uyajika ke nawe so uyamlaxaza nje udlala ngaye ayifuneki into enjalo bafethu nokuthi mhlawumbe ohlukanisa umuntu nomndeni wakhe ayifuneki ngoba vele amangane ayakhuluma ethi mkhulu vele umuntu wami yangijolela kanti wena umuntu wakho ojolela wena ojolela umuntu wakhe ngawe so ayifuneki lo bafethu mina ngitholakala 0849729634 ngitholakala 0715631672 ngiseJemiston sahlola ngifona ukuhlola ku200 isikhona ibambelelo bafethu njengoba bekhuluma sibambelelo lesi so cansi osunga as involve ukushwamudela izinto noma uqobiso ugwayi noma ukufaka into la intombazane cha ayikho le la mina ngifuna nje wena masothe namkhulu ngimnikile into yakhe nawo time mkhulu kanje wena yabona uma uyintombazane yes intombazane izozibuza ukuthi manje ke mina ngiyintombazane ngiyenza kanjani wena uma uyintombazane uza nama sperms wakhe wenza sure ukuthi ujontshe le condom uze nayo lana kimi ayinabungozi ayivali isibeletho ayivali ini ayivali ma period ayivali inzalo inje ukuthi nje uzombamba nje ngamawadwad wakhe yayizo lento le anganyakazi nje vela bheke wena wedwa sithokoze bakho khona kakhulu thank you.